I dok je ostatak svijeta iz godine u godinu sve siromašniji, oni svoje bogatstvo uvećavaju brže nego ikad. U ovom videu donosimo listu najbogatijih ljudi na svijetu na kraju 2024. godine. Bogatstvo 10 najbogatijih ljudi na svijetu poraslo je za rekordan iznos nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u. Listom 10 najbogatijih ljudi na svijetu dominiraju američki tehnološki milijarderi. Rast njihovog bogatstva rezultat je rasta cijena dionica na američkim berzama, jer ulagači očekuju da će Trump smanjiti poreze i ukloniti regulacije. Evo 10 najbogatijih ljudi planete. Na 10. mjestu je jedan od najbogatijih trgovaca odjećom na svijetu, Španac Amancio Ortega. Težak je nešto više od 125 milijardi dolara. Pionir brze mode, suosnovao je Inditex, poznat po svom modnom lancu Zara, sa svojom bivšom suprugom. On je vlasnik oko 60% Inditexa koji se nalazi u Madridu, koji ima 8 brendova, uključujući Massimo Dutti i Pull&Bear i 5000 trgovina širom svijeta. 9. mjesto zauzima suosnivač proizvođača grafičkih čipova Nvidia, Jensen Huang, sa 128,7 milijardi dolara. Huang posjeduje otprilike 3% Nvidije, koju je javno preuzeo 1999. Rođen na Tajvanu, Huang se kao dijete preselio na Tajland, ali je njegova porodica poslala njega i njegovog brata u SAD zbog građanskih nemira u toj azijskoj državi. Na 8. mjestu sa preko 140 milijardi našao se Sergey Brin, suosnivač i član uprave Alphabeta, matične kompanije Googlea. Brin se preselio u SAD iz Rusije kad je imao 6 godina zbog antisemitizma protiv njegove porodice. Suosnovao je Google sa Larryem Pageom 1998. godine nakon što su se upoznali na Univerzitetu Stanford. Google je izašao na berzu 2004. godine i počeo trgovati kao Alphabet. 7. mjesto sa nešto više od 150 milijardi dolara zauzeo je Warren Buffett, izvršni direktor Berkshire Hathawaya, koji ima desetine kompanija, uključujući osiguravajuću kuću Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen. Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. Sin je američkog kongresmena. Prvi put je kupio dionice sa 11 godina, a prvi put je platio porez sa 13. Obećao je da će donirati preko 99% svog bogatstva. Dosad je dao oko 60 milijardi dolara, uglavnom kroz Gates fondaciju i fondaciju svoje djece. 6. mjesto pripalo je još jednom suosnivaču i članu uprave Alphabeta, spomenutom Larryu Pageu, kojem nešto više od 2 milijarde fale do 150 milijardi. Page je, baš kao i ranije spomenuti Brin, 2019. podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Alphabeta, matične kompanije Googlea, ali je i dalje član odbora i kontrolni dioničar. Sa Brinom, Page je izumio Googleov PageRank algoritam koji pokreće ovaj pretraživač. Na 5. mjestu je Bernard Arnault sa porodicom, koji su teški preko 164 milijarde. Čovjek nadgleda LVMH carstvo od 75 modnih i kozmetičkih brendova, uključujući Louis Vuitton i Sephora. LVMH je 2021. godine kupio američku draguljarnicu Tiffany & Co. za 15,8 milijardi dolara, za koju se vjeruje da je najveća kupovina luksuznog brenda ikada. Njegov otac je zaradio malo bogatstvo u građevinarstvu. Arnault je započeo tako što je uložio 15 miliona dolara iz tog posla da kupi Christian Dior 1984. 4. mjesto već neko vrijeme sa preko 200 milijardi dolara drži suosnivač platforme Meta, čiji je najpoznatiji proizvod Facebook, 19-godišnji Mark Zuckerberg. On je pokrenuo Facebook 2004. kako bi učenici spojili imena sa fotografijama drugova iz razreda. Sada posjeduje oko 13% dionica kompanije. 2015. Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan
obećali su da će pokloniti 99% svog udjela u Meti tokom svog života. Bronzana medalja pripala je osnivaču i prvom čovjeku Amazona, Jeffu Bezosu. Povremeno skoči na drugo mjesto, rijetko i na prvo. Osnovao je e-commerce giganta Amazon 1994. godine iz svoje garaže u Seattlu. Bezos je podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora kako bi postao izvršni predsjednik 2021. On je vlasnik nešto manje od 10% kompanije. Drugo mjesto pripalo je Larryu Ellisonu sa preko 230 milijardi dolara. Ellison je predsjednik, glavni tehnološki direktor i suosnivač softverskog giganta Oracle, čiji je vlasnik otprilike 40%. Oracle je dijelom porastao kroz stalne akvizicije softverskih kompanija. Najveća je bila 28,3 milijarde dolara za kompaniju za elektronske zdravstvene kartone Cerner 2021. Najbogatiji čovjek na svijetu je, pretpostavljate, Elon Musk, čije bogatstvo premašuje 300 milijardi dolara. Musk je saosnivač 7 kompanija, uključujući proizvođača električnih automobila Tesla, proizvođača raketa SpaceX i startup za umjetnu inteligenciju xAI. On posjeduje oko 12% Tesle te 42% SpaceX-a, osnovanog 2002. godine, koji vrijedi skoro 210 milijardi dolara. 20 godina nakon osnivanja SpaceX-a kupio je Twitter, kojeg je kasnije preimenovao u X. Kakva je to godina bila za milijardere planete, čije bogatstvo i dalje raste. Sada ima više milijardera nego ikad. Ukupno 2781, 141 više nego prošle godine i 26 više od rekorda postavljenog 2021. Oni su bogatiji nego ikad. Ukupno vrijede 14,2 biliona dolara, što je za 2 trilijona dolara više u odnosu na 2023. i 1,1 bilion više od prethodnog rekorda, također postavljenog 2021. Veliki dio njihovog bogatstva dolazi od prvih 20 na listi, koji su dodali zajedničko bogatstvo od 700 milijardi dolara od 2023. Dominiraju milijarderi iz Sjedinjenih Američkih Država, koji se sada mogu pohvaliti sa rekordnih 813 milijardera, koji zajedno vrijede 5,7 biliona dolara. Kina je i dalje druga, sa 473, uključujući Hong Kong, u vrijednosti od 1,7 biliona dolara, uprkos slaboj potrošnji potrošača i krahu nekretnina, koji je pomogao da se zbriše oko 300 milijardi dolara bogatstva. Indija, koja ima 200 milijardera, nalazi se na trećem mjestu.